večeras stigli smo u Zemun. Ponijeli smo dosta, evo vidite, dosta hleba. Idemo da nahranimo labudove. I ćao drugari, evo nas ovdje da hranimo, došli smo da hranimo labudove. Pogledajte, oni su sad malo nervozni. Teraju jedni druge. Ali mi ćemo ih nahraniti. Možete da ih hranite kokicama, hoće hleb, hoće kupus. Vidite, možete iz ruke da mu date, ali treba paziti kad im dajete iz ruke. Mogu da vas povrede. Jednom sam čuo da je jedan uspio da odgrize žena koja ovdje dolazi i hrani. Rekla mi je da je jedan labud uspio da je odgrize njenom sinu prst, mada to baš ne vjerujem, ali ovo mi je dobra anti-stres terapija. Kad ste nervozni, možete doći ovdje i nahraniti. Se smiruje. Pogledajte ovu sramotu ovdje što ovdje ovako bacaju. Znači apelujemo na ljude da malo manje bacaju ovo smeće ili čiste za sobom. Jer ovdje ima ovih životinja koje ovo možda mogu da progutaju. I šta onda, pogledajte, katastrofa. Iako vam se svidao ovaj video, kliknite like, share, subscribe, udarite zvonce, dođite da hranite labudove. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!